Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana nakuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Kwenye uzima wa milele. Wewe ni rehema ya wakosefu na furaha ya watakatifu wako. Tunakuomba huyu mtumishi wako Arsene Nyamari Mwanja tunayemzika leo, tukitekeleza wajibu wetu wa kibinadamu. Umjalie ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya ufufuko afunguliwe pingu za mauti, apate kufika mbele yako kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kukaa nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Inasonga
Ni wakati wa kusikiliza neno la Bwana. Kwa hivyo kila mmoja wetu anahimizwa tafadhali akae kimya, angalau tuweze kusikiliza neno la Bwana. Ogosoma ubutang'ani urwase igitabu kia Ayubu 33 tusome yano tuandike mwenyewe kama yano imerongene tusome isatu wikaisana omanene ukoireneria Ayubu omanene akaireneria Ayubu kurwase kembubu ime akamatobia ime asubu ndio mwezi kwa chika imambia ebeyo wana kumoke ama sasa imambia asakumulika ilime nsayosi ikiamuke watu asitisi ekyale n'abakolya mabi banyegerwe babuweyo ensemigo ebonchurwa nakanabuna amaloba abairi inse yabonyi ere nekimanyiriro naye ebintu byonsi nibo bikorolekana muna kyanga kibe n'ebyeni ao oburabu nibo bugutangwa kurwase abakoli amabe n'ekinguru kyabo kyokwenenia nigo kikobunwa kyasiriwa ine kwana goswaime ase chinsoko chenyancha gose kwana gotara ase enko ingoro yechindiba kwana kuorokiwa ebita byamakweli gose korora ebisieli byekiriri kyamakweli kwana kolengereria igoro y'obugale bwense onye kumanyeta yonsi yaralie enchere kogenda ase oburabu bule ngayere no manyete ase omusuntu amenyete elinde ogenda oyoire ase libebe lyaye naende no manyete ebinchera bigochi ase enyomba yaye aya no manyete ekiara nigo kweibulitwe kare na emyaka yao nemenge Elia Ayubu akairaneria omonene agateba nama njetinyisa inikende gukoiraneria netubira omonwa one nokoboko kwane nche nakwanire limo tingomenta gento nakwanire kabere kolende tingogenderera wetania iyo ling'ana le Nyasaye.
Ogasoma wakabere kwa harusi wa sokomanuka kwa Yohana 14 tusome 12 goika 13 aiga nao abachenu barabe no koremereria abo babwatete amachika Nyasaye nakoba abegenwa ase Yesu lionkaigwa iliogiri gokwana kurwa igoro ligoteba rikaya mbaseseniria bagukwa kurwa bono bamwegene tomonene nabo moikogoteba tiga batimoke kurwa ase emeremo yabo ekiagera okwama kogokora kwabo nigo gokobatunyana ring'ana ria Nyasaye togoroke twensamo na kosikana koye togie banchiri. Hawe nanyi Somo Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Taya chiabo ekero munyomi ateba nagocha batuli ligererio munyomi oyo soka mumorotote elia baisege bali bonzi bakaimuga korosia chitaya chiabo bali abaliri bagateye bali abangaini tuatanela mabuta ino kiaera jida cheito chialimire kolende bali abangaini bakabairanelia taibo takonyara wedeisana intwe na inwe twensi buya mogende mwegorera seba konia nekero bajya kogenda kogora umunyomi agacha nabari bebegetange bagasoa monera somoyega wenyangi negesieri kegasiekwa nainde nyuma ya baiseke bari abande bagacha bakabora omonene
omonene toigorere kurinda kabairaniria nekene na batebirie timba manyetie inwe ase igorenda kiagera timo manyethiri tukononya nesa ase igorenda kiagera timo manyethiri tukononya nesa. Habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako Kristo. Kwa fadha wetu Fadha Sakari, walimu wetu, mwalimu mkuu msimamizi wa walimu wetu wa Barokia Kadikisi Ibrahimu pamoja na wenzake, mwenyekiti wa Barokia wa wazee Wilfred, pamoja na mwenyekiti wa kigango chetu Jaheri Tumbe Mr. Joseph, pamoja na mwenyekiti wa kina Mama Rebeka, pamoja na viongozi wengine, viongozi wa Barokia, pamoja na wageni wa masauli sana ambao wamefika siku ya leo katika hafla hii ya kumwaga baba yetu Augustine. Mama Esther, pamoja na watoto wa mzee Augustine, kiemo akiongozwa, wengine wakiongozwa na mkubwa Dennis, pamoja na wageni ambao wametoka sehemu mbalimbali wamefika siku ya leo kwa sababu ya kuomboleza pamoja na familia. Basi leo kimeeleweka ya kuwa mzee Augustine ameondoka. Inadijulisha ya kuwa maisha ni kuiga. Wakati mwingine tunapoendelea safari yetu uigizaji, wakati mwingine sitakufurahiza, wakati mwingine tuangaliana nani ameigiza vizuri. Katika kuigiza kwako, basi hakikisha ya kuwa ni lazima huwe na matokeo, na hayo matokeo ni lazima yao ya kuvutia. Kwa hivyo siku ya leo nataka uangalie kila mmoja wetu, tuangaliane, uangalie kila mmoja wetu vile hako, hata vile ambavyo tumefaria nguo zetu, inatuonyesha ya kuwa maisha ni uigizaji. Hata wakati ulikuwa tunaingia humu, kuna vile mlikuwa mnaongea kila mmoja wetu. Kuna wale ambao wamesitumu mambo mbalimbali, na kuna wale ambao wamenena mambo ambayo ni ya kufutia. Kuna wale ambao wameongea maneno ambaye ni mazuri sana. Kwa hivyo msiyaone haya, la muno ni maisha ni kuiga. Kwa hivyo unapoendelea ukiwa kwa stage, unapoendelea kuigiza, hakikisha ya kuwa umefaulu. Na unapofaulu si wewe tu, bali ukifaulu na kile kitengo wala ambao umekuja nao watafurahia. Kwa hivyo leo tumekuja kumuaga baba yetu Augustine, ambaye alikuwa mwigizaji duniani, na wakati ambao ulikuwa limited sana. Haukuwa mtu mrefu sana, kwa sababu yeye halijua vyema vizuri sana ataondoka ulimwengu huu. Ndio maana kila mmoja wetu vile tumekaa hapa tukumbuke ya kuwa tunapoendelea uigizaji wetu, basi kuna wakati tumepewa, ukiisa hivi utaondoka. Tufanye nini? Maisha lazima uchipiganie. Unapoendelea uigizaji wako, kumbuka kuigiza vizuri. Ukiondoka, watu sema ulikuwa mungwana katika uigizaji, na watu wengine waanze kuona mfano wako, hili waanze kukopi njia ile ambao ulikuwa unaigiza. Basi kuwa mwanaume si rahisi, na kuwa mwanaume wakati mwingine ni mgumu sana. Na kuwa mwanaume si tu kuitwa baba, na kuwa mwanaume si tu kufaria turusa ambazo tumefaria. Mwanaume lazima ajipiganie kwa sababu ana makeup. Mnanipata kweli? Mwanaume lazima ajipiganie kwa sababu ana nini? Hana makeup.
Kwa hivyo unapoigiza ukiwa wewe ni mwanaume, unapoendelea uigizaji wako, usiangalie kando kando. Ukiangalia kando ili watu uone kama watu wanafurahia uigizaji wako, utasangaa kwa sababu hauna makeup. Kinachohitajika ni endelea katika uigizaji wako, umuridhishe, umfurahishe Mwenyezi Mungu aliyekutuma ulimwengu huu ili huwe mtu wa kuiga na uigizaji wako uwe wa kufana. Kwa hivyo safari yangu na safari yako ya uigizaji, basi yangu iweze kukufurahisha kwa sababu wewe yu na yako na mimi niko na yangu. Je, tufanye nini? Tusipingane njiani. Ukiniona mimi niko njiani na naelekea stage kwenda kuigiza, basi usione haya, nikubali. Na unaponikubali, basi nipe mawaidha, na haya mawaidha yawe na huruma na upendo, ambao ndiyo imetuponyoka kutoka maisha yetu. Wengi, dunia iko na watu wengi. Dunia imejaa na watu wengi, wengine ni wazuri na wengine ni wabaya. Na duniani wakati mwingine tunapoendelea safari zetu za kuigiza, wakati mwingine itaweza kukalia ngumu kwa sababu kunaye atakaye kukanyaga njiani. Je, ufanya nini? Na utaweza muona aliye kukanyaga, utafanya nini? Usianze kujikumbana na hawa. Endelea safari yako na basi futa majosi, endelea mbele, kila mtu ujipigania. Katika somo la kwanza tumesikia vile Ayubu anapoendelea safari yake ya uigizaji ambaye imemjajia. Imekuwa ngumu sana kuendelea katika maisha yake. Ndio maana leo anamuuliza swali Mwenyezi Mungu, ni nani alikosea? Ni nani aliyafanya haya? Je, ni mimi niliyekosea au ni mababu? Nani alikosea? Mbona nauliza haya? Ni kwa sababu maisha yamemkalia magumu. Maisha yameenda njia nyingine, yamechukua mkondo mwingine. Kwa hivyo mimi na wewe tunapoendelea safari yetu, safari zetu zile ambazo tuko nazo, wakati mwingine tutauliza maswali njiani na hatuna majibu. Je, tufanye nini? Usije ukakoma, usije ukanyamazia hapo useme mimi sasa hivi sina safari nyingine. Endelea safari. Wakati mwingine utasauliza Mwenyezi Mungu, mbona hili limetendeka? Na hakuna naye kupa majibu. Je, utafanya nini? Na wakati mwingine kerukuburi libori eriga na wana bera akobera ndakongu na anonda yo wansa. Ekere Ayubu arenge kuboringa bono nche ammo nabe familia ngogosete. Nkekora magana ya kuba makongu nikeko eriga lyanyorekana. Ayubu ningakuburia magana ya sengencho egentega kongi yakorekanire asare atanya korora. Lakini Nyasaye ukira tamotebeti kende na ande kera tamotebeti kende umako motebona lichibu lita atamuboria omotebiga no mayete ngo kwetu bugima no mayete nga obotuko nga ibokorwera no mayete gesieri kya makweri kwanyakorora makweri kwanyakorora gentu gete. Yani ni yakuwa aba Kristo muna mwisha ranstegi gaiga tu base guikodebe ngabono inche nore Nyasaye untire na ande bona si family. Saisi munajiuliza maswali mingi, mbona hili limetendeka? Aliye muumba Augustine ndiye tena amemnyakua, ndiye tena amemchukua. Kama vile Ayubu anauliza maswali haya ambaye yamekaa magumu sana na wakati mwingine kimemkalia, lakini ameenda kusikiliza vyema na vizuri kwa makini, ajasikia jibu lolote kwa lile ambalo aliuliza. Na inuboni gase family na muraburi nkiyeko era Augustine yagenda nikiyeko rumusagenda kurwa se family machibu taiyo lichibu omonyanene ya romoira ngakiamoira igamoira karu umuntu umungaini ngakiamoira karu umuntu umungaini kurwa sogo soma wo kabere asokumanuka etweguga ingambu yamono aso umuntu orengangaki bono uri osoma ndi ayirorere koroyo mayu bona ari kuirorere koroyo mayu bona tegerera kuru umuntu na kyako yu bona naenda se family tegerera kogera si wote tutamuona Augustine na si wote tutafika kwake na si wote tutamufikia. Ni wale tu watakayeenda kwake, ni wale tu ambao wataenda wakiwa wamemwenzi Mwenyezi Mungu na wakiwa na imani. Na ande bali bwato kwegena mpaka sama kweli ne bire byabo ebyo bikuba bwati.
aiga nao abachinu barabe no kolemereria abo babwatete amachika Nyasaye nako babegenwa ase Yesu abo babwatete amachika Nyasaye nako babegenwa ase ngo ahenga yoro mwegeni ligeria agasome gendo gete kare iga tari kare mono abandu gete nasomete gitabu gete kiari kirega tari aba kiregendo kirekebe tari umunyabiboro mubena kiregento naero buyambura bwato buya nono morogi nabo kumunyoraro morogi rakigara guciara jinsa agajikwa mabuya manyakoro negendeke mundu nabaro morogi lakini yaciari jinsa agajirikwa ba manyakoro rekerekyo iko bonto basaguika oterengaki umuntu no morogi mono nera kawika kaguchinji kera chinji egendo kirekebe neriana egendo kege morogi lakini abako bega jinsa agajakora egendo kege cyabo nanda abantu mbaroro nabako nyoro umuntu ari umunyamusira lakini ana bago tugachiomba nande buoni amabera ana mabera ariko beka mache era ndari very faithful tago beka mache nande umuntu iga none chom nande lakini yendo gara kiare ana bago kubekere nabya gore ndikeke awokore lakini nande nabatu gere chomba chingiya nande maje tawo kubekera abantu manya kora abantu bagwe kamabera mache nande kara bekise none ngombe ya isindani tawo kona imabera ayo nabali nande umuntu umuya iko bono neno munyabibare eno munyanabyare ane bakarabira naki ebiya gobana ligeriyo yomino dato ligeriyo yomino naye ligereri nkyo bwategereki nana bakonyonya no muibori ase family umuibori aro umuibi munaro umuibi akwiba lakini mara walenta umwana wayo mugati nane mambi nando umwana no matebi tadi umugati ikwanda mara bana no korekeke nada ninga yaru sibese ijo umwana rokore ndokeke orire gomongi wethe bori mukambwa thabori gose mura mwararire igo bono tubase kubika tubase ko umuntu no count tubase kurusyo umuntu firi go mathena ki aya bono tuisaini karuoro yaya kwara mayaki nganyore karo moibi stili umwana wanago kerete kindu kiki mugati mukangi babori ingana ndu umuntu ndinaroro eno morogiari lakini gara umwire jinsaga iteiga nabachiko yaba burunge nande cyagora ndo kike nande cyaba lakini no morogi agora ndo kike ali igobona kora ariyo yo minora marana ki jinsaga gara bekira ngo bajire nkikereke babona asari jinsaga jiriyo kora agora ngokoneri omorogi ari uzino umuntu omuya igonyo naye kwarire jinsaga oyo kibegera ningo morogi gobona naona karo morogi nane go kwari jinsaga akiba togokora bukagiwa akiba togokora egento kera ke musareri ngeno keke oborogi lakini ebintu binde byakore keke bona adia kunya gwechanda kuri umuntu kila muntu akobigiza kuri umuntu nkwa akitiare kuri umuntu ni gari yakiti nani akitare aria botuko akiba togokora toberi baga bakarendo kege bachinji toberi baga bachinji bono rigireria asobugima bwago oburomenyete nande ase obugima bwago oburomenyete abyeka ni amate yawo ngakie kumaite nande kibawo korora ekerura ruoro na kibawo kwana ebago tabanga gakigenda konyoji saja jingo simekana bachire chingi yapi lakini omoro yago ndike ali lero bondo genda tuchinji ndo chenji asenge njoga somo kuwa kabere warta biga munasama ngana ego sipi umuntu okora yaramaya lakini ekera akora yaramaya nande kera akure kamwinde Nyasaye nikakogena muno buya bwaye ayembu yakyoja kwa na barobo oja kwa na kuromoro gigi saja jimbu yakana ndiye buyo simeka nakegora kurwa sogo soma wenchiri Yesu Kristo akore saboro kibaye ngaki ngasa abantu abayiga batane barenga abangaini na batana abaliri abayiga batana abaliri mbayi mugerija cyabona amafuta na kwa baba Kristo munu isaranstega upendo usipende kila mmoja wetu kila ya moito wairwe taya lakini amafuta lazima utafuta mukangiwa ainu wako kungu nonyora chitigiri muno anyora tenga bono chindiko bera muna abantu giti etayera noire amafuta rasima ndio taa tumepewa sisi wote lakini mafuta lazima tujitafutie lazima tuliya mafuta nonyagu wako kungu para
mafuta rasmoli na lazima utagharamika. Utagharamika kwa njia gani? Kwa sababu siku ya kiyama tukimaliza uigizaji ulimwengu, basi tutaenda kupewa matokeo kule mbele. Na haya matokeo ni ya nini? Basi leo Augustine yeye amemaliza safari yake, basi amemaliza uigizaji wake, na batu mbele ameenda kupewa matokeo yake. Matokeo yake ni basi ametoka ulimwengu huu, ameenda kukaribiana na Mwenyezi Mungu aliyemuumba na akamweka ulimwengu. Kwa hivyo mimi na wewe usije ukapoteza wakati wako bure. Ujua ya kuwa tumepewa taa kila mmoja wetu, lakini je, mafuta hatujapewa, lazima uchitafutie. Aba Kristo abagaka nyankwanya kwa kanisa ino yonse egento kale kyubwende kumanya nganya okumaire busimeka jinsaga buya cyaba buronge manyayiga onyeta yawo kelimete amafutaro lazima ugole. Na usiponunua hata ukifanya chochote yeli umongino yega umongino ngara morogi dakika rasimeke jinsaga mbuya zikoleke mbuya chire na kwa teba subu mabwa ombu yore abantu mbagwanchete kirege ndongo korore no bwari chisigiri no munyagitari yore no mwalimu wore, lakini je taa yake inawaka? Ida yaongo akere hoi hayo tambao ni tumeongezewa vitu vingine juu. Tumeongezewa kuwa wewe umeongezewa kuwa mwalimu. Mwalimu Augustine yeye alikuwa mwalimu. Aliongezewa kingine kuwa mwalimu, lakini alijua hili basi ni la bure, hili ambao nimeongezewa ni la kupita, lakini lazima nijitahidi, nijitafutie mafuta yangu, niweke taa yangu iendelee kuwaka, kwa sababu ulimwengu nikimaliza uigizaji wangu nitaondoka. Gobono lero mnoko rugeiga jako nyagorige lyo mondo basaki nchabantu manganjete nganyore kindo munyanabi yenko ngobekeranda abantu munyanabi bako stili ngobanda amabere bako arandikeke ngongori bara amabere hemba. Watu wanaserekea, watu wanakuserekea, watu wanaserekea umuhimu wako, lakini je taa yake inawaka? Asenge njekero mondo ningago kwa bari bago kwa nere buya bari bago kwa bamo maeto monene nandekero bakure ama yabo nigako babwati mboja kibwa boko bwati nyamari yeye mema yake yamemfuata. Angalia vile mko wengi leo, mmekuja wengi, mmekuja hapa kwa sababu ya usuli wake, lakini usuli wake ulikuwa wakufana? Usuli wake ulikufuta? Usuli wake unakupea nini? Unasoma nini kutoka kwake? Ndiyo leo tumekuja hapa kila mtu ulia na alikuru muntu nkulirare akothebanga nyamari ochire. Je yeye ameenda eta ya kiogete ai yaone ogete ngwokere wanyakorika nisanga yego toka egendo yoko maetho no mari gusimeka jinsaga na no mari toboro ya bantu ngoserekia bari jinsaga chiago ya bantu ngoserekia bara amabera ya bana babo ngoserekia bari umugati nyomba maiti asokuru, lakini eta yangu okere mukangiwa ida yangu okere. Ndiyo watu wengi wamekuwa wa Kristo ulimwengu huu. Abantu abange babera ba Kristo linalo gojada maki chenyasaye no moneno ane nani ntorege hani mwanje nyasaye ngo ita yangu okere. Ndiyo unamjua Mungu nani wadena ki nyasaye no moneno ane nani mu mari nyasaye nani ntorege. Ndiyo kusema hiyo si hoja, lakini je taa yake inawaka? Ina mafuta? Tuko na wengine watu wote tu wa Kristo abantu abange banyore badiso, lakini batise kwa nyore ita yangu okere nakeka watwaiguga injugo ya jagira 13 etwaigu yako uraburongeiga nyeto nk'abantu bari abaya umuntu okure nande omwende nyasaye nigako gena munama ya yonsi gendera jagira 13 lionka igwa ilio gili kurwa igoro ligoteba likaya mbase senilia bagukwa kurwa bono bamwegene tomonene nabo moikogoteba tigabati moke kurwa semirimo yabo ikiagera okwama kwa okora kwabo nigo gokubatunyana ekiagera okwama kwa okora kwabo nigo gokorende kege gokubatunyana. Lero bono tigagasini agende mubwatuke musibore mutige agende aseng'encho okwama kwae nokwegena kwae na matundae mwanyarorire mukang'wa bori mwayarorire gendwe pange naye kera wepangire ogenda kumwegenda oyo nyasaye tobasa kuja mathanga agaiga busa, because wengine wenu mtaondoka ulimwengu huu na hakuna atakayejua kama umekufa. Abande bara muraje kumayagana gusoro okwete asinja ndo kiege na bagwa kwete onda yorenge na acha naye
because bintu kware ngokora bwama tembo yokwa ware nonde wensi lakini kanisa rango genda kware munara ko ende kanisa kitali kwani mu muromo awa na nore kanisa na bogote na ga sinagogi lakini mu muromo no muri go kwana nari kwaranderia abantu ana bongo motoliro bekiro ro bagotira yiga obekira ememe obekire emeseke bono kene ngari kege keyo toliko kwani yominopi. Lazima ukiwa na matendo mazuri na unaendelea kumwesi Mwenyezi Mungu, basi lazima yaridishe wenzako na wengine wayaone matendo yako. Na ndo basa tanga ijenya sayo manyete bikora byane. Onya mwanya bantu tebirochi, ananya mwanya bantu bade no moro igono moro. Nya mbarochi bikora byawo. Na ndo bantu mbarangira na bikora byawo nsiga ngakigoro birangira. Ikore yato kuruga iga igenda kana mono tumanga kitu banyorere batiso ndio naba Kristo tole yes nane twabera abantu abane nyamali akabamba ku mwalimu muna abeso mwalimu tatigireti igagu atebe njabona tindi naja nainu tindi naja nakobera nabangi nabayiga kwe kanisa nigagagachire tindi kobera munaja munabangi nabare kanisa megagu batasometi. Yeye alikuwa anajingangania, alikuwa anajitafutia mafuta yake kwa sababu alijua ni lazima itamgharimu siku moja. Ndiyo, akona taa yake ile ambayo amepewa katika ubatizo, lakini mafuta lazima ajijazie yeye mwenyewe. Kwa hivyo, usiwe unajijajia, usiwe unanisukumia, usiwe unaniangalia mimi, jitafutie mafuta yako. Lero muno ko rugegerigeria mafuta ago, tigana mangana amange. Umongina no mugaka, tigana mangana amange. Tigana mukamo murako mugase binte anda bantu mbara ababense manda babepiense no muntu kugaso muntu agende kanisa konyoro mukamo murogo chirenga uraita ko bwadi oje kanisa sogochi akyara ko bwana ne korege chietonga igende kanana mubori ngayoko nyoko gende kanisa anyako nyako genda pieji motebi no bwate kun moro kipieji asere anya gako wenda konyora Katoliki muboriga nubwate saburi moro kikatoliki ase gotoka nyaka gako gende stie muboriga nubwate reseni ande buku nobwate moro kiase stie gotoka anya gako gende upuru muboriga nubwate omusaraba ndege tambake ye mothe ibono beka gende guchiga iga arafu ebeke boronge mukangiwa webeke ngaki boronge kara kwebekire boronga ayo muno mungina ogende ekanisa karo wajira soko genda usabe Nyasayo utwara amabuteta yawo ikereta yawo yokire mukamo murakorore arre Nyasaye yawo akobwati mukangiwa to basa kuchaka ngaki nchike gasitu no wastie igobona nchibinte imo kwana pi tingiyo nande ko mwangete akyara bwati Nyasaye maiti nure kwagere mukamo murariko genda kanisa ta ko genda pi asenge jawo wake sawa mamu minto yatokwana nere kanisa tali kondorana igagonde imbira te yobone gango karagende kege gogotindeka ana kyara ko bwati igolero muno kurugege gabangina nabagaka yenda kuraburi mukabo mburana ki ngai iseno kwa gachire kanisa na segete arafu mata ngagendo webeke burunge kera kwebekire burunge eta yago yoke kera yokire araru burabu kera araru burabu obo abwati boro wekako bwati lakini basa kwa mathe yabwati omusunde oromoroki nanda kubwati oboroki igera kinge ko dikege nkeyo lera bona naye kero kurigereria naye no abasubati naye kero la se family gokoranga etaye yokire mbuye woka kuraye bwati oburabu obona ni murada jirara ria murada jirama tiako munege suku sama mumadege suku sama ningi ai na kwa ndege ndege ngao ono atigire ekyo ekina agetigire pi iboye dewe bono nimbate bikeri yose kibori ngere muigwete muna mondi gere tiga morosete tindo jigento ngokwanaga tiana ra tigira igo asenge njo kene nge yondoje nani nu moroji kene nje tindoje na inu makarike moroji wana na babori gento kete mwasi wansa ngi bona cha kore igo tigira igo to gara tigire igo tokore getheke ngao bodi ara tero komo yatwa tero komo gatero kweta gatera asimo mogotere lakini gatero kweta gatera gento keke e family no gatero kweta genda iga kanya kuigora
Neko igora matera. Mwaikiroro. Abana tobatera nkurwa inu karakanye. Abana tobatera nkurwa raria. Urwao. Toigoro gatera 211 tujake. Rabane. Natigire biese. Now tutigire ego. Natigire biese ye. Kara kwa bitiro igeta ayoke. Ndete kroyomo atero ku natigire biese ebiense mbiri byebi. Nyamari na betu mwalimu agatwara ebyensi by'obwalimu lakini obo Kristo akamera simako ndikeke abori aba maite abasaja by the way mwanya kwerigererio nuo maite mubwati makeup abangi no mwana bo mungina ko mini ga gota injero likongosa nda beke makeup nda nyoro munga yani mzee lazima utoke jazo. Mwanaume lazima uvae nini? Lazima kajazo kafae nini? Kwa sababu huna makeup, hakuna hataka kukupenda. Iko bono vitu vingine lazima ujifae nini? Lazima uachane nayo. Asinge makeup teyo. Naje kunya kwerera abane ngaki. Maitha basubadi mbaro njengo jana 10. Musubadi ago chaka nati ndatigwa kada natigire ebyense ye onya kwanywa mirwanjirana yakunya gatabyo musaja ngaki yakunya gatabyo musaja ngaje tulikongo sasa itegitana ngakari keke ngeboreti okumyole tiwobo chingae bera raria bera bwogo nyore saburi 45 chakire 10 kiagoteba bono ibi nyumba yako bamuna bamino ne familia ino bono chako bugima borobyobo na kisaburi yagoteba mwaka yanyora na ino ko rwa mwara soma injugo cho mongi naye moka goche mwere likona mane mwere ga ali asomera aya bono soma kurwa uchiya na abathari saburi 45 chakire 10 mwirere bwangu ata mnare muri ruiga wajakire saburi 45 chakire 10 bona basubati bari mu kunya kwerorera abamura wacandikire umuntu icande atanga rero guchinga bongo kindi nari kwa mango mathekene nge yokoretago nagene nge yokoreta nagene nge yoroche nani kwa muchane bako mongo salikire haya bona saburi 45 chakire 10 nakiagoteba ayo beka likona burunge tigangi arworo rwa tegera sege chama bori kwa bori lakini ngiyo muroti muna njenda roji na inuma gari kege tegera raga burunge natigire ebyense ye kaja kuriye namba 2 ayo moiseke iwa ntegerere mono ayo moiseke iwa nane gore kege mukangiwa yagutantana rero bono eba bono abantu baino na abenyumba yaiso obosera bwao bogere omoruoti agosanere ekiagerere no monene goika bwekumbe ase obosio bwaye abantu ba Turo abale abanda mono nigo barakorentere ebyewa baligie ogwancherwa kwao omoiseke bw'omoruoti nigale ime ase ero yaye ingana lya Nyasaye anu abanza abo ikamwiraniri ikaro ko ngari ingana lya Nyasaye liane njabuko teba ngambuya mona asinya sabana ngo begerinde lingana lya Nyasaye mbuya mona asinya Nyasaye lingana lya Nyasaye
tiako bera amutari go participate nigere tibosaigo goiko kwane bono akireriana bono bokubeti aya bono lero muno korugiga igethekera na mono kirekieke tiako nyakwerora ukonya kwerorera abande bagakamura stress yagakire kabere osenganga kigendekerana na atigire bone byense watigire oboiseke watigire konya kwerorera abantu watigire bone kubeka make ikwa begete make apungu akorete oganjeranu nane nyoko ngairete na kwethe chinza jogo anyoko ngaito katenga nje no mwalimu cheno munyagitari seite tobwate chigari mbu yago tebetia garutari renjera ogaikera bona to baso ikari ostoke chako bogima chako thanga ki ata kwa isitu mbia yarenge ata kwa isitu tware koriga mambi tware kori omugati bono tiye biara ria byaseino bono chaka biri byebi aigase gwachire onyoro kungainete riria gotebetia mangana ekora musaza tabwati makeup rasi mariye method abase agia method teyo goikoriye method ora mungaina na ndo na wasabete esuti wasabete anjere bono sinene method ya yari getio kuigiza alitafuta mbinu ya kuigiza hili akufutie na kuleta kwa hivyo usije ukaanza kusema kumbu musacho na baringi kana maito musacho na achirete ngunjo kana noru wako kongo makoros verororo na ende koraindo kiege goka na irinde chikorera kiwa ikirororo mubwaterere muorokera rienjera mutebi na kiago tara mutebi na kiago esoka egera manyo bugima burena naki burobuye botagene namba 2 stanza 2 no ya tamende enga ni tamnaene absole bara muno korugeiga jakunya kulira abantu esteri lero bone indo karoro emecha bondo kobeka onye ande kenke bone nke wana mo debese mugangiwa lero muno korugeiga igaino jakunya kuchandika tera iga onye bona abasuba jamu chandikete onye nguchandike kenke ni very good emenge nitwabere ya saule ngokore mereria sale ndokori rigeze kiboro ngin korage tikirego yeko era ogotero toiwetingi ogotero nanda abantu mbara batamaiti mbabekero ngengara Siara maje munga ikupune ko bwaro jirorari siara maje mungare uzengo toitere mojo koro bolina henko babosa ikubono baba goko no iwetaro lakini kunyoroga tera ngangaki onye nguchande kenke ikara kinga gari keke arure aronye maidepi nande aro yachire ene aki anguka nayo nare ene taje tibaiko umaki bona erabone munye bwatete iguru bono anguka nayo lakini kwa tera onye ngojande keke mere yeso bono lera bangina liba okonya gochanda umusaje okomote ngaki njero likongosa seito magetaka riege tariedi onya kugochande kenkeye garamiro ororyo yes Gobore muno korugaiga itaya abanya ke woka ningogotamira yes onya riri woka bono goikaro ta ebyo yomino ngaki seito magera garigege tarieti lakini nyake woka ogo mutamira omonene omathe mwako mito tiatoigo na inwa bangina
bande mbara mumethe emechano na omete bobe kwa maana gyoko mena umwaka ngakiara mwarwete njira goja ne mwarwete nera njira mwaikanga watu ko sana nyore sasole lakini kora gotegerera ngo baba chikorera chiane muna gwathena ni wangete mukamo mura muna mwatera iga nane mwangete mukamo mura abase muna mwatera iga ngokwani ore mu muromino nda to kore party ibu ya nda to tegerere nda mo na ya gotera matero busutari gotegerera agora agora kumwanjete akare mechando bwara mechando yese ye ni nyake kwa ere mechando yese iko bwana ranya konyo go chane gete manyama go chane kanogo nogoke nocho wagere ndokiege ngenda kana remereri ne babantu bagochaye taro nya gukumi litukeri mongo sumairi ole gosona gake kibona go nya gukumeri bono nyinyere kira lituko botarete bagi nambari paito go kwenda mwa limongera gosaba mungino nda amaje nyu nare gosabero yonde yani ngasabera bangira geta amaje kitwanga amaje turaranyi of course injenare gekonyu lakini yana sabeta ki twa amaje tunyu mungina twa amaje abo tete mnalinda asiribekira mafuta imi togogoga naye kwarasa kalimo Januari ukaendoja wasake urakulinde katikati ya nande Januari yigoika nana babo wote taigo abore bono ndai ole naye naacha bande baganya batanga ki ya mama nwale nere baganyere toku era wakule baganda kege by the way mbali mugoja goku mukama muro wagenda ukaranga ebintu nyomba gokwete nande gosachi ko lichiange chira goja wesoka garo kwete asengencho bwaruro imechando yakore kege mechando yese bono lero manyaika nakuranya nayo ro muchando gochaso yomino muno akatara ukora akeza wekiriche goseka charete charebe akajerete duo mechando yese ye ninyake ro kwa ere nogenda gotimuka bone mejane no nyakiro kwairi to kuma ya gwatera korera yane nakuranya gwatera kume muka muru go chandete nakuranya gwatera kume mu muru mino chandete kume muru mino chandete ikoborera muno ko rwega kanya wage sabunga ninje gosengera nyarebe emechando nganyerere aganyerete nku abe na mogoko haleluya to kuma yeri ago jagatera haleluya karo kwete haleluya ningende gotimu nagende gotimu kagara wati mugire anyala jinda chokora igorera chikorera yane nono katana kule bagatera buya korera ya no tagwanja korera ya no tagwanja ainu wano mokinirete korera yane lero rugato tokarendo kiege tuanjana ayanja muna gwanje tunaye na ayanja oyoro kiege oyororo timo base weta na segendo kirege sinini ono diganti gerego sinare ngo myaka goji by the way anje kama yete diganti nayo na dia bukandi na dia abagaka ja kunywa mabusaigo bwene ngo kunywa mano kunywa mabusaigo nyoma na ndoro kinga no nyoma na ndoro kinga no nyoma oiko nyoma nande ora agendo kiege ora family muse katika familia lazima iongose kwa vitu vifuatavyo igendege thangani borokerie familia yangu asamangana yoko ende nyomba yangu ya Nyasaye igendo gya kabere oborokeri guru yechisemi oborokeri guru yechisemi toko baragiri busaigo batabwadi semi muno mwaka akode nyamali oborokeri guru yechisemi igendo kyagaratu kera kwa borokeri yechisemi kwa borokinga Yesu kurwere igendo kyagaratu oborokinga kibakomenya n'abantu abantu mbara batamaiti umuntu atamaiti abayibuli bakorwa
muhuri arengo muya lakini abana batigara mbama itikomenya n'abantu ikobona lera abana banyamali babo tenisi n'abandi mumanya nakimoko menya n'abantu muna nyamali amaita komenya na kiro umuntu nyamali muna naje tegege Paris umuntu muthaga narande kumanya nige nyama Agasti e Paris yengima Agasti narande kumanya atangora ya kama kwani ngora kama thenga akiba and injina Agasti guruguru bonyanja the first day narande kumanya yani amaina kya komenya n'abantu nana kya approach umuntu ikona rero tigana mangana mange chibesa nkwera chiri mana kyo komenya n'abantu nana kyo approach umuntu no tarira igoroga iga litukeri mongo kobegera do chianga nyagitari ko kwete mukangi wa mato gajo tabegeti yanga nande karoja kogenda mocheri lero manyabo yijinde doja kosoka raria lero muno kurwa gendo kwani yo mino na roja kobegera chianga ndoli goja kurwa doja kobegera ngoja kobegera ori morena nere ikobone gendo mana kyukomenya muno yo mino mune nyama muna mwisara nsege ga muchane te nyamaria soko enda kwae na singi chama ete go ikabandanga ana kyakuwamba na barabu nana kyakolirete na barabu omuya no mube he was the advisor yes endiga garu montali advisor we kama na kyakumanufa na kyaweta bago alafu ono toko bya advisor tamana kyuweta we ko bya advisor mana ki ngogenda kaiga ngoku na ikerero yo iga ai no maire gutana n'abandi onya manu isaransega muna bona na rujo mwaga gete obisho te rumu yaye erumu yasigete nande obucha bulime inkia sigete toro asigete ebitu mana kimoko biroka jibano achisigete mabu na achibise tiegoti Lisa aja tegerere Lisa aja itaringa nare kuruga angega asiegete akarumu akamugo kasiegete akarumu no ando kanyagariga gako no asiegete mabu kurugura gakirania magogo bono mabu nafungete ebitu manu abere chiguni ibere nanda gachitu bagendo keke nande goti kurugura nande mungina no agare keke no ali mungina ali kuragira nyamuga kataracha aruge anya muga katara chamu bosi koragira ngari keke ane Lisa mesaka ko mesaka yani kenen ki ana ono bongo muri korengereri gobona era muno kuruge gaba abagaka baminto oroki ngano umugaka nakyo koroki ngano umugaka asokore nto bosibora si family abantu ani numwasa okwana sina buko byego okwana bose wane mwaba bobe latigire gona rene nara akorire ga muka igoromba tebi bintu gete ingogenda ripi na anjire ya sai data aya jisara chiabanji abagira babira abakatoliki abaka babira abakatoliki alafu tonyole omorisi abalisi babiriga mwese batatu kurwe family oyo mani nchugo cha ikopuna nakwana iko on that procedure kaligo mando bwati morisi one we Timora agenda asengenjo murarurungori abaka bachira mungina ya madaraja babasta aya ira na uchi yo koro jugoja morisi onanda ya mubasta
Pastor Mbaraja mungi no yomo abaiga baji mungi no go mungi no aigai jugo Mauricia igo wana bekera ini yao very good wana abane ga jugo bona muna mogo saba kuri umuntu agusabira ingane eri merimo abadana tusabira niye nkige twara marembe amina bona ina ringana mosa tubasa usaba mangana amangi nimoka ambwata baisani naye mbaka ayeterera ku kuri umuntu ringane eri merimo usabira gakinse ite yaberi bobe twara marembe amina twatheba amina. Wenzangu, tumwombe huyu ndugu yetu Agostino Nyamari kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Twakuomba umweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako huyu ndugu yetu aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. He Bwana, twakuomba. Bwana kuomba tusikie. Tusabira marembe tusabirensi yetu ya Kenya ninsi na familia yetu na familia ya Nyamari Mungu rotoiwe omajeni Nyasaye biya monaseke ukiugima biya monasenkeye twaikirasa ngijojo kolemia monene bone miruri ya ikengendete twanyibekira sama bokao kwitire chinguru cha omwana Kristo omobolito Tati Nyasaye mutongi ulnanse tuachira sura sumu wasobono tuko sababu abiri bibite bitwakore kurumamba kaboni aseke ukiumuga ka Agostino uyikwarangiri kurwa wense tusabire muke somolembe Mungu otoiwe. Mtakatifu muumba bingu na nchi, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu tumelisikia neno lako kutoka kwa maandiko matakatifu. Tunaomba ya kwamba hayo maandiko yatafanya kazi katika maisha yetu kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini. Mutongi Tata Nyasaye twira ni ngambi ya mwana asili tukeliga ntutwenyori etolemo Ditori abaya tata ko minto Nyamari abairo korara utigire familia abairi n'abasani Mungu otoiwe. Omonene omwanju Tata Nyasaye twasabeire nka y'omugaka Nyamari twasabeire n'ense yaito wanja kwa okoreke nse y'amabira Yesu yoromotoria amen. Umuya mutongi Tata ao anyari kanire mugakora rutigire yae yeseseni anakosa wewe teraseri tari yake. Mungu wetu, Baba yetu, tazama tumekuja mbele zako wote uliotusanya kwa sababu ya mzee. Naomba lema zako na fadhili zako na nira yako iliyo nyepesi kujitilisha juu ya hii familia. Mungu rukorante otoiwe. Yesawa ito twenyoire nse ito ya Kenya omonene yekonye kiegana yoro mubui familia mwaka Nyamari atigere magega twajebekira asole twasaba gwetera asirite ya Yesu oyoro motorio ito omochenu oyore Nyasaye ni gatwa kumbire byoga byeito obwega bone bwaho tatarora efamilia yo mwaka Nyamari yatigaira sama gokaho ense yaito ya Kenya nunyiruche tata leta barayi bariamo egere bakonye ense twegenda ino nyakore esa uriure tata bwekene nse yo buya bwa Kristo yoro mobori ito amen. Kwa yote tumeomba na yale yaliyo mioyoni mwetu ambayo hatungeweza kuyataja kwa wakati huu tunayoweka kupitia kwa mwombezi wetu mama yetu mpendwa sana anayetuombea kila wakati na kutufariji katika shida zetu. Atuombee kwa mwana Yesu Kristo tukisema: Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote,
na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Ee Mungu muumba wetu na mkombozi wa waumini wote, uzijalie roho za marehemu maondoleo ya dhambi na za Agustini Nyamali, kwa maombezi yetu apate msamaha aliyotumaini daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sasa tuketi sisi wote, na ni wakati wa sadaka ya misa ya kuombea mzee Nyamali. Kwa hivyo wakati huu tujiandae kwa kutoa sadaka. Kwaya, wimbo unaofaa. Kwa sababu ya muda na wasi tutoe sadaka kwa upesi kidogo. Asingi yechingaki ngo basaba turi sadaka itasobwa ngake. Narutura konye chinsa. Yamona asingi yoko igwera na turi sadaka itabona asobwa ngo. Kwa itabara bwa semora asingi yoko agale sadaka kerago change na asole kwimukya ogoko igoro. Yagero gutambwa bwango ko erige tabo kwa beke sadaka yao. Sadaka ni kafara yako unatoa kwa ajili yako na Mungu Mwenyezi ambaye alikuumba. Ekero turange gukora kuri sadaka wari twaje gusangirira wange cyasengerero waranye twakorire toko yereta bona asalitali asobwa ngake. Kiwa tumemaliza kukusanya sadaka, sasa tunaambiwa tunastahili kurudisha hiyo sadaka katika altari ya Bwana, na tufanye kwa upesi kidogo kwa sababu ya muda.
tokora soba nguna tokora kubikirani sadaka sobwamo toko yesindikisa goja sartali toba siekera sokoro sadaka nanda tokora sobwangake Yes. Tokora kuri sadaka twesire gukora kero tokora wana bagaka semwe gurubu aso gusindikisa sadaka uja sartali twensi amubombera togo sabwa tokoro kena gusindikisa sadaka yaito uja sartali baada ya sadaka sasa ni wakati wa matoleo. Baada ya sadaka pia ni wakati wa matoleo. Bonto kwalega ni wa asokoleta matoleo itu asartali tokora wana bagaka aso tanga na koleta matoleo tote woi familia tu company familia wase wa kanisa sisi wote wa Kristo tusindikize matoleo yetu. Chinga kichi ndio subtweets toka Kenya. Tunahimizwa sisi wote tusimame juu sasa kwa kuongoza na kusindikisa matoleo yetu. Pia hapo penye umekaa usimame kidogo, angalau ufanye mazoezi ya kusimama kidogo tu, alafu tena ukae. Haya sasa tuanze kuchongea altari. Chinga kichi ndio subtweets tete Kenya. Asingi jogo sika okoleta matolea sartali asingi jitu wanzutimisa togo jogo sia subu ngake togo subu ngake because of time. Tome mpira ini ndo togo chireni ango Pamente cire nivel terus cire nivel tabadari. Ini bisa. Nivel tabadari. Okay. Kidogo kitakupendeze
ekero tokota matoleo ita salitari tali abakristo abakatoliki boka togo twesire gukora ora tosiekererwa twesire gukora sukuru matoleo tosiekererwa yayerera soko ebisio yerera soko ebisio tosiekererwa badari tu karibu kumaliza kutoa matoleo yetu ikiwa bado hajafika uhuru wa kukucha kwa upesi kidogo, angalau usifungiwe nje na wewe. Tuharakishe kidogo tafadhali. Salini ndu ili sadaka yangu na yenu ikubalike na Mungu Mwenyezi wa mbinguni. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lako lote takatifu. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu wetu kiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Agustini Nyamali, na kwa kuwa kutia shaka kwamba mwanao ndiye Mwokozi mwema, tunakusihi umjalie amfike na kumuona yeye aliye hakimu wake mwenye huruma, anaishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli wema na haki, tendo la kufana kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima waamini wako Bwana hauondolewi, ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakisha bomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na miliki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho.
Ee Bwana, kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, ya mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu, tupate kuwa jamaa moja. Uliyemwita kwako kutoka dunia hii, ujalie hili aliyeshirikishwa kifo cha mwanao ubatizo, asiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Uwapokee kwa nuru ya uso wako, tunakuomba. Uturumie sisi sote pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina.
kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe sisi waliokosea, usitie katika kishawishi, bali tuokoe maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuoboe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuobolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, nasi unatuambia siku hii ya leo: na waachieni amani na wapeni amani yangu. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, na upende kulijalia amana umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Na sasa tutakiane amani ya Kristo. Wakristo wapenzi, tazameni, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu. Tazama, anayeondoa dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kushiriki kwenye karamu hii ya mwana kondoo. Yesu Kristo, Rabi Mwokozi, Bwana sistahili uje kwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona. Esara y'uwanja
esara y'ogwekeia Mungu tingwanira tingosai mwane neterengane yamayoka esara y'ogwetia naye n'omuyakeima esara y'ogosasima yesu nyasamone none naigora saritari igoro turekira asore nk'ogosasimane nawanzire n'enkoro yonsi ninkoligeti n'owekana oichasende oicha mono waramba watachongea mbele kupokea komunyo takatifu ni Wakatoliki tena ambao wamejiandaa aba Katoliki na endebe yaliganeti. Togocha wangase komunyo ase omusasiroti ali togobekire nibero nibere bekira ase omusasiroti otobere raisi kira nibere bera ase kira omusasiroti na tocha ase obwangake Toji kira nibere ase omusasiroti ali kira nibere ariko baraisi yakiranda ase obwango twirana gochisiko tubasikoirana gochime kwirana gochisike kari kwa receive your communion utakapopokea communion takatifu matari kwirana gochisiko iga tukwirana gochikatimira ne mukwa mani kira nibere ase kira omusasiroti era abera isi nanda ase obwangake tokoirana gochigatia siraini gatime tuirana gojisika Karibu kumaliza sasa kupokea komunyo takatifu. Wanakwaya ikiwa bado hamjachongea tafadhali.
kinywaji safi vya Roho. Unishibishe chakula cha uzima, ninyweshe kinywaji safi vya Roho. Asante sana kwaya. Sasa ni wakati wa shukrani. Kwaya mnaweka wimbo wa shukrani, lakini kwa sababu hapa sio bana sana, ningependa tu watu wa familia wachongee angalau wape mzee Augustine kwa heri. Kwaya, wimbo wa shukrani. Siamwe, wase msipake nyuma tafadhali. Sina kulipa wewe kwa wema wako ulionijalia. Asante, sina kulipa wewe kwa wema wako ulionijalia.
obogima mabosa tataye no mabui bebitogasi watoile obogima mabosa tataye no mabui bebitogasi. Asante sana, asante sana. Yamono mnamono tujokora igo togwetana tugukora tugurana strolling asori karanza ngatoka nikipinde kende tendi yamono sana. Asante sana familia, asante sana wazee, asante sana Wakristo wote. Sasa labi ya mwisho tukimaliza, penzi uyamono uyamono aseo buyamono aseo buyamono aseo buyamono. Aije tuira na wote karanzake kwanza tona jiki karanza iga na nabanya ko goroka igoro igono mbia ni kasi kerura teno second iga uganyire maona tukatwesta goroka igoro. Sote tusimame juu sasa kwa sala ya mwisho. Tusimame juu wote. Tunamtazamia Mwokozi wetu Yesu Kristo atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Tuombe. Bwana, tumeadhimisha sakramenti ya Pasaka kwa ajili ya mtumishi wa Agustini Nyamali. Tunakuomba umjalie aingie katika makao ya mwanga na amani kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuinamishe vichwa vyetu tupokee baraka. Kwa kila mwisho wa sala tunaitikia amina. Bwana awe nanyi. Mungu wa faraja yote awabariki. Yeye ambaye kwa wema wake usio na kifani alimuumba Agustino na kwa ufufuko wa mwanae pekee amewapa waamini tumaini la kufufuka. Na sisi tulio hai Mungu atujalie msamaha wa dhambi na marehemu wote wajalie mahali pa mwanga na amani. Sisi sote tunaosadiki kwamba Kristo alifufuka kweli katika wafu, tujaliwe kuishi maisha ya kwa furaha pamoja naye bila mwisho. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Tupaki na
Tuketi. Basi kwa fadha wetu mwenyekiti wa Barokia Sabron pamoja na mwenyekiti wa kina mama wa Barokia Madam Rebecca pamoja na familia Mama Esther pamoja na watoto wake na wageni ambao wametoka sehemu mbalimbali wamefika siku ya leo ili kumwaga mzee Augustine. Pole kwa kumpoteza Augustine ambaye alikuwa ni kielelezo kwa jamii na saa katika familia. Basi leo kimeeleweka ya kuwa ameenda na ameondoka ulimwengu huu, lakini tutaonana na yeye baadaye tukiyatimisha yale ambayo yanahitajika na saada zetu zikiwaka. Basi leo baba baroko Father Christopher Hoira hakuweza kufika kwa sababu siku ya leo ya Ijumaa kasi ni mingi sana, lakini alikuwa hapa jana jioni, kwa hivyo aliwaambia hata kwa siku ya leo kwa sababu ya kasi ya kitume kwingine. Na vile vile kama Barokia tunawapa pole, hata viongozi wote wako hapa siku ya leo ili kumuaga mzee Augustine ambaye alikuwa ni kielelezo hasa katika Barokia yetu. Na Mungu amempumzishe kwa amani na mkubalie kuingia katika ufalme wa mbinguni. Basi nami na wapa pole kwa familia Mama Esther. Basi mkimbilie Mungu ambaye ndiye mwokozi wetu, ambaye ndiye muumba wetu, atakuongoza na familia. Na wapongeza wanakwaya wetu kwa kufanikisha siku ya leo yonana fanana, na Mungu awabariki kwa kuimba. Basi na wale ambao waliandaa siku ya leo, Mungu awabariki ambao mmehakikisha imefikiana yote vema. Kwa sababu ya hayo mimi mnanijua, naitwa Father Buko na vile vile tu na walimu wetu, lakini kabla sijapeana nafasi hii kwa yeyote yule, wacha nimkaribishe Badri ambaye ametusomea misa siku ya leo ili atuambie jina lake au anene nazi. Asante sana, karibu Father. Asante sana naibu wa baba baroko Father Eric, kwa familia, wageni wote ambao umefika hapa siku ya leo. Nachukua nafasi nami kusema pole sana kwa familia, kwa Madam Esther ambaye ni mwalimu wangu. Yeye ndiye aliniwekea msingi. Hiyo mkiona nikiwa mtundu kidogo, mumuulize, ndio yu hapo. Na ndema na ngitete sana akando singao muntu nakorete naki inde unandega iko madamu wasirio mwancho kolene ngotebinga pole sana Nyasaye naro na indete nabo kwa asokwege na kwa ndugu zangu katika familia Dennis, Job, Gladys na yule mwingine, nami nasema pole sana. Mungu anajua yote, anafahamu yote. La muhimu ni kumuombea huyu mzee ambaye alikuwa ni shujaa wa imani, apumzike kwa amani. Nchengor kufata Zakari Omayo Nyanchong iganonga seitunige tunuguralia ngokole mirima sipari cha Nyamira nande kinda ali Nyamira maate ngo batogera injino muntu wera mani bangire ngora bono keronde ramani timaiti gingo etogere nande bone ngo etogere ngokora Nyamira asumusukyo koyo nande kerona ale gwitali town goikana ibuyondo gotero tebanga obe baba muntu gakure ngai bonera kogenda aba mwabo mukumeti asa kogenda tiga lero nchemba tebi siri yabo aba chenu bakogenda gutimoka
banyabibe nigo bakwiyasa omuliro naye bwekao wecholera soko genda bande bateba nyamali gotwanjeni kwa mwebere isatu. Igo mbuya mono kwa niaba ya baba roko na mshukuru mbuya mono fata heri kia soko ngali bageliga gosome mise yeri tukelia lero mbuya mono mosenigwe tigemio ya ulonso bakura swanja kwa Nyasaye na kimagasi nyamali ati mukaso mulembe. Asante sana baba padri wetu. Asa leo basi kwa sababu tunajua tumekuja kumsindikiza mzee Augustine, ni vyema na ni vizuri kabla watu hawajaondoka tokolege ndoke kubwati tulwele ngoli. Familia njoni hapa mbele. Mambo mengine tutafanya tu. Familia njoni, mama kuja. Esther kuja. Aye kora kanyeka muraru ngoli amaje mwanyu na yangu. Alafu na nde birogo muisa lansirete. Bora dige keroga agwae mgango tokora. Jugoja sendo mogina. Ngo nguso yonde bono. Oyo maira na mai oyo mabero. Yo maira na mai ni mutabasiriri. Iko. Haya. Hii ndio familia ya mzee Augustine Nyamali. Simunaona wako sawa? Bagandi yangu. Simunaona wako salama na wako sawa? So, huyo ndiye mama Esther ndio huyu. Huyo ndio kijana mkubwa Dennis na wengine. Basi watawajulisha majina yao, lakini sasa hivi na waomba tufanye jambo moja. Lingane toka niliyokulwero ngoli. Wala ambao mnaongea na wala ambao sijui mnaenda wapi. Balimo kwa na kanyeka. Abangina balimo kwa na mnajiza nako chiacho. Aya orubwa maji. Aya orubwa maji. Okoba maji nane balarungoli. Aya kora kira bangina bali. Rongoli turaru na bana maji anu wisanza kwa muisanza. Tigera ara ikabana kurwero ngoli ndo muntu wisanza. Kiraba nakora yo mami ya mitosabelero ngoli bona. Miami naye kwara ba serious rine. Miami aye. Amorogi uri mwinari bona. Bali mo kwana mwinari abangina bali. Ati yako bali choto kwanda bugonyi. Abangina bali. Tali mwega tuatera. Kanyeka nane ngo nani mmoja kurwero ngoliga kya kuoga bosangande bona karo ya mami ya mito to sabelero ngoli. Mungu Mwenyezi wa milele, tunakushukuru kwa siku ya leo, na hasa tunakushukuru kwa kipaji cha mzee Augustine ambao umempeana katika familia hii na sasa umemuita kwako. Tunaombea kila mmoja wetu, wale wote ambao wamefika siku ya leo ili kuwafariji familia hii kwa kumpoteza mzee. Ona kila mmoja wetu atakaje toa kwa msaada katika familia hii kiwe kina faidi katika familia, na kila mmoja wetu atakaje toa umuondolee maovu na mabaya, na atakaporudi kwake awe na amani na furaha. Na wale wote ambao wamesafiri siku ya leo kufika hapa, tunaombea neema yako na baraka, watakaporudi wafike salama kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa sababu mzee ndiye amelala, tunaanzia na wazee. Kama wewe ni mzee, yani wakati nasema mzee si wale ambao wamezeeka. If you are a male, a male means even a young, a small boy can come here. Gobono nyona kamwana kamura akasingi bono yakobigete erongi nanu abangi nambale babere chirongi, lakini asaboni gabone tokora thina bali babere chirongi bona basacha moimoke mwesi bimokana ndigeke mocheka nkange yendo kerikero ngori bono mogocha inwe gasieno no korie ngoja kubapola abasacha bonsi pi wanaume wote bata bono
Watu kabona kwa wako. Yegeroge. Wegerege. Inkaye aye. Aina ndo tamagochi. Na chande kire. Vera kuruma gari nende geroge riwa. Watu karua. Aerende geroge kuruma ganke wako hu. Bona bagaka kangi moja di mwezi. Vera kuruma. Vera kuruma ko sire geroge. Kaba serious. Aya. Bono bari mwasi bimore para bore kanisa mali bari mwale kuga mwinali abagaka bari mo kwana wale wazee munonga huko bwana hizo cyo kurwero ngori bwana business ro bwana yemo ninji bono sadaka turueti rongo ito liko rukene nge yakorere ngi waja kuwe kuja awasaja bonsi pinta githega abagaka bonsi piemba ta githega njua bari mwesi bimwaro mwe msiyo mwesimiwa ninchwa mwesi bari mwazo mumwesi mubere gasende abagaka inu n'abantu abaye umuntu abanya abagosere omwaga mbaka kutudense mwaro nande family Dennis Nware ga una abamwabo abantu bamono bari kuchimu abonsi mwarora umache rakororire buzari yode aya pasta na kororire nande buzani ono mane biyasa rakororire buzari ono mane very good asante bona nande omo egashe no mwari yo baja mukoro mondo ikira namba yesimi namba yesimi kurati ko diga uri abathe 0726 79 0726 79 0726 79 10 62 0726 79 10 62 0726 79 62 abangina bonsipi injuga all females bona abande inu bali mwatu mwaba MCA governor omwampi mwesibera akaiga abangina all females ngakina ndabangina bakurugwelira lini wasichana wanawake wote kuja chibona murere simuna mwatangani wa mnachali tikabwe Paris bwabangina buno mogino yabataka ndi buyaiga abangina bali mwakajura amache bali abangina bali mwakajura amache mwale ko rwanerera njigoja bona hakuna moka goja bona mwesi buyagere tigaye chiteka nechinka abangina muracha akaiga abangina bali kese muisaranste bosa amajo kamwale ko nyumo ko rwanerera osengo barangirira na muisaranzali genda ari kali chango korangirinde kali chango korangiringo chore gabuya agina mama wote kali chango barangirinde abangina bali mwakarwanirira amaje injuga
Kaba ngomorangeri kubarangeri nabo barangeri nabo kirakiaga kodega Nyamarine landlord yale. Alwale. Aya. Abangina. Bangina moja dinu. Bangina moja ti. Moja kuomo ngino mino pole. Bali moja wakajisimi muracha. Mwari ali chikarosia tuki. Yedu ginsi ya asiye. Asante sana. Asante sana abangina. Asante sana abangina. Very good. Pole, pole. Abangina bali mwaru alike kutukeri boli. Wayonga matio mimi. Aya, asante. Aya. What? Aya. Bono. Buraganyega. Bono. Njigoja Dennis. Munango korangeri yogo jana kwarwe wakwana yakwarorekana anjana korora kwarwe rongori kwage. Kisii County ya Kisii ga bono ekora wa muna Alfred Mwanja njungo ga mune ga bani kwendelia kwa ngenere. County ya Businga yere. Chugo jana njenda korora kana nya korora. Aya ni bono mwezi biko barangeri kanyaka. Bali mwato mu mwezi pinjugo ja mubera sendanga. Ine county bono. Ine county. Aya, bali mwesi bimwato munji gojaga ngori orenge director. Ruwe director ngayale. Buga ruwe director. Okay, tuchake naye. Uko batebiri kwa batebiri ndeke tuchabande barabara. Biamono Father Selivaga Samalieta Eastman Ontoche standing in Somo MCA Ibrahim Machuki no ale ngamara go batale kunyara ko bare because of an avoidable circumstance otebire pole na alenge ne family ase bill ne bintu byonse na bwatrana inu biamono na atomachiri bubere bunerongoli neliwe masawa mura biamono yasa karuwa chugoja Biamono Father Aseribaga rero tinkoirage kakenene nigonta getentebe buna Samarieta ne gongoro kweliki oyo nyabungu nibona atenenira iga kwa niaba yo muchumbe oyo ligetie kirogo kyo buchumbe na inde orengereti kuriye kirogo ekyo asebono iga bari bamaito omochokoro no wale otebire pole sana asogosera ku mugaka Nyamali bono kurwaiga nere nabantu mafata iga ontomera kiri bwisata iga ontebire wewemo inyaba mura kiri bukinde ibere beka iga sesane biamono fata sandi omochokoro beka ga wona biamono fata in church Nyangusu Palace abantu mwakira mwensi Njenguru kupita labura numugaka buye kenyoreke mbwata magana abere fata kora njo nyancherenya kwane elimo mwanja pati nsuri na konyorira nayo advice governor
Gendo mu advice ekerisie kekere so that nyamari sakale arore kerete erinde toigubia twensi. Gendo gya kabere umwesimiwa Innocent Oviri nantumirite chibesa marogo bamurwerega, lakini pati nsuri na iguro mo chairman yo CDF no arega yo minto Karuru guko nyago chao kwa ni abantu tiga ngotebiga egento kirabe kiase tole nekere kirisie kiraere otebio mwesimiwa akonye kirisie kekere inda abantu basasimere ime banya kuinyora nyamari. Igendo gya gatatu aye mwenja otebiga banambia materials chachire gaikerubo chikwaga nyagitari na igure maternity omotebi tiganerere gaokorera bagirango gaokorera bagitutu gaokorera na intu atokorere igo omoe pongesia samangana ayo omoe Elio P Mama Esther asa abantu bali kire gabo ase yorochi nyamari amenyeti abantu 200 oyo mo boninche nabo timanyeti omukungu orero umusaja oya akolire tigiri orikirwe mirimo ya serikali no mukungu ino mwalimu timanyeti gose namenyi abantu 20 mwaye bakoragira kurwe sare umwako raire tigara arebia nabo twamenyete igo umocha na liere nya tokuru industrial area turamatobuka twaso amwanya mali esto abusa mambi esta naye nyasago konye usoka ruete naye mbio jete omoerio mwesimi wobiri yanga angete isingichiri bukomi ndu sibirenge amachuma isana isato mbeke sani gango chibekande igorende tigoma nabaseni simoko na mogende biya nyasaba seni tibati Karuru osengwaja oiranirania magana aya Karuru ne royo wali wao biyamano father ande biyamano Mr. Rabura jensa mweri Karuru nkorokwa nkaere jitago enande niro mochiamani ositi yabu yabo basi bono iga omuga kanyamari nje tu amanyana kali tayire achire tole parish councillors banyangozo parish tokabese kisakati bunere buna advisors omuga komuya lakini rende obuya bwaya bono bwaikere gaiga bono bogotigerera abana baya munginoya na abamwabo tumusabire naende digera omuchyo yogenderega kobabuya kare nare go ikyase family eyo mwesimiwa abwate abasani abange bunaratemo na abande na abaye ngware nene naende oteba genga kiaraje na bagocha mwakarabura ntwanya kobera nere sekerisia lakini ombori igoro yekerisikeria bono gonkoira na ninta ebyo mwesimiwa na aramonya monyire nsaiga bono egento getigareta ari namagera ne simiti nimotebi nera atorendere kisimiti kitainke gochaga iga erinde nse kugitebe ese namba nato nigonko muburi atorendera 40 bags of cement igorende bono digato matebi nera nyasamo konya ikorora atoe aya Karuru wae wakulire gekole wata gogekole bia mono fata singe nchiri baga na bango kwana kurumagega mogoroba na kwane terero tindigo kwana nare gotebali ukanga madam Esther no mwalimu orenge abarayi bali barenga iga babalimu mwari gutena tubwa twe video akuna kuongea nye murange naro mobisi naro abana bali bamintukuru same tabarayi naro abalimu bande nsaiga bari tayite mukwayerera just a special photo Evelyn mwarakishe igo madam nonyo ritayete nabo tugutara monere arorenga no ature amonere amatukonsi asubuya na asububi madam gorroka tubwa twe video naye umanye ngabali mungu tara bali naye amatukonsi
miongoni mwetu principal naraiga miongoni mwetu mbarororo buno mubisi ominto imoke okoboko naye bwekenyoraiga naende ntubwata wa national treasurer Kenya National Union of Teachers oyo minto ntere igo natakaye bwekorwe statement inchetindi gokwana biamono mongina tiga munganchere na fado nyanchere kiara oboiri no bonne bora ndete ngora yane muno anche naende oyo mama bono kiagera semu cyane nchira igo natebile pole singe yonsi na koleta magombo ye familia yane alafu ndete familia magombo ya abalimu baito bonsi abaliona abatayo na bali balitaire asenge njoyo yo minto nyamali no monto muya in fact no monto mororo fada anta que tengo ko bakasana yo kwara ntiganda ateba yo kaleno nyene na ko tebelimo yo kwara ndia ngotegerera na marandi korandi no nyonje jinza chinde lakini aikwara ni na manena yake naende ganso asana. I think abantu baito baise kubwatia mangana wa kwana. I hope we shall also have hope kogenda stota kire kogenda guchia nyamali ta chaete bantu na ndikwali koma yosina asomete. In fact abantu bandi tamadi ko nyamali ajide university ikiagaragare ko soa ase group ende yonsi na ndira bawate bya abantu baba kanyeku buna nyamali atari koro kigosina achietande angala yonde bwens ndagete komo bake sengenjo mutata na rosire to ko Paulo ngera banchaine utasometi. Imagine umuntu asomete university no muntu utasometi lakini vale yamo lyoka bona abantu baminto tigatobe muno mwaka nyamali tobwati chingenjo kiri kya for sure no muntu muyorenga. And I thank you once again no mo inambu yamono yendo gyoka nta etote kia siasa kemo abajumba abaito batige amangana yoko monyokika chawo abantu abaito let them concentrate koranga kia bana beji university bakonyora kibesa. That is the most important. Ngorumuya ndaba sito gani betinte ya bantu beto babebuya woro no lokala kokora ali buya so let him do it. Tiga abantu baito to tiga mangana isiasa chinsini tokora magenderero toro seri kujitaracha taracha munelia nyamache gaki baka na sinyiruguta umuntu akusinyiruguta mboka uchiye kambi na no chi office chiri cy'abantu abanne bonse. Why should it be there? Igo tigaba abaganda betu bakolegas na inwe moche mogendere nyasaye n'umuya yandikande ko babeko treasurer mbiyamono bali baminto koboko iga muikaranse mbiyamono kwa niaba ya Kenya National Union of Teachers abarayi baitombale nga abasoka oyo Madam Angela Sindiga mugumanire bugucha branch na inde principal ya Uganda siseni wasana ntwale ngasi WhatsApp asinge nchigo sire family now. Mbiyamono Father Seribaga njengro kumengo chwangi anse ito narete ngora kurwa sabanto bali ba mino batigarite bogetutu wetanigo gongo kolega ase county government mo director of disaster management and rescue services tuako abo mugaka wa ominto mwancha gocha biyamono Biamono Father Njen David ojibo yaginde onomo director of enforcement Kisii County Government pole ase familia makanyamari Father mbuya singe njemi singia chasa mariete nkuru kuna hashoni nyamba ne nyandoro na akabeiro mo chairman y'umukoro obucha county council na manyite familia Father from 2002 na chitaiga oyo minto Charles oyo minto Dennis oyo minto Mwanja oyo minto Kodek no oyo minto Charles igo tumanya ine amatuka yonsi igo nale komisi gocha kuruma choge mahata alimisesi na njogo jakoteba pole asenkeye iga Charles inkorante bya Father kwarandi bya sana oyo minto James inkorante bya lengana chitankarandi sana karandi story ya Abineri una Abineri akwetoro muliri butambe buna akonya na bako nginyori bono iga na arorire ngo mugaka tinega iga akwa takwete buna Abineri ga kuno mondo lengaki omongaini
Kenya sasa ni familia yaye mbuya mono na mbuya mono chairman ya Senge Njo tulendalie county na nyasaye naro oyo mitanaro kwa na igoro kwa gachekerisia na indi igakwa nanga igatenete achali bagali obiri enabuga goteba ngobiri na mutebi ngokora rekerisi usebona yake elinde na chairman yo gotina nera tebe ngagaba nango korariki ngokora igotigagenda achake gaba na nera kuri mbuya mono father nainche marieta ke fombo imogire aninka nyore menya tali chache legal consultant as Kisii County and also in the Republic of Kenya by way of extension Commonwealth. Ekona nyoru ase ni sauti tochi go sai ni bintu byale ngo online bale nge ko bolinga agende go sati kale bana libaga tenga getume go segetigale lakini twatigana manayo asega buna na ikira iga abasani bana in most cases ase ngotegerere meroberi bune yiga no rio korandia nanyoru ase ni nabwa teli buna ari kumutigera tima etinga konya mwakorero gose nabanda amutigere mongo yinko mahara liaria amubwatereri bwa yamo kya pa simba ya mona stand where guided arafu chipoint nabwa teni sato eye yamo nanye korire eya kabere family nero ngoje tigera narenga yamo inare point ya kabere nabwa chipoint nari gutiga koko en pakanga isano lakini saurie chinsa tiganda tigera uboka fata mbiyamana siribaga mbiyamana fata mbiyamana siribaga nande mbiyamana samaskania manene gwatorokiri kwa korire misa nande gwatonyorera ribaga samari tanjingo rukabaka ontori commissioner Kisii County Assembly Service nonka njeseito ngari ntweka bokichonjo kote ba pole se family omongi na pole abana bali ba mito pole omuseno muntu muyorenge twa musigete kera arwarte nyagitari na chito komorora nandinga mutenje ngoko taxi okuiranga for those of us who had an opportunity to see him we never thought it would reach this far lakini Mungu wako na Mungu anajua kwa nini itendeka. Nataka kuombea kila mtu mema. Finally kana gocha na kirwisi mina director wino wechai Solomon Choti nero tebi kanyore sabari guchi migori tari kunyara goika ongeri buga yemo ontebi nduga ase a family. Father njiko narudi again. Mbia mono. Thank you so much. Mungu ni mwema na kila wakati asenge njo yonta to kwede tingo nya kwa na igoro bali twarenga ali kanisa ntwakolete amangana amange usebono akini rende buno mwana siasa nande bono omugaka batigireka abona ari gotebinga family yaito ya mwamaoncha ekinyore kigima kia omochi obonyansiaga na agaigargo rumwensi igo mwakore gasi yo gukumia na asenge njo ndo mochumbo gojigobole chikura obiri tagoje stora iga momotebi nganto mwanjerete baka kule egerengo jago jaga 2027 tokora mangana yo sebona waminto omo father igoro na tebeta mangana maya sana agatotebi na totebi bali mura mwaigwete bono nere no mufata oyere ngo motiga mwaro je buna na kolete igoro ndamwambo be abanta banabunya sabegete gutu esibale to bato sabera ni buya na liensera abe buya egerisigeria. I want to say bune mugambi bwe kenyoreke na ndo mugambi bwe family na ndo mwana bwo mugako oyo. We want to promise very dearly. Inga tiga to ikaranse bune family esenge njo data rengo to chiche torwe bono nje tiga nyi cha kerenje bweka. Kocha kachuma piri ego cha nkoleta 10,000 cha nalia ncha kerera abantu bandi bacha koro. Usebona waminto. Egere na litora atebo bumaene ngo mugako oyo na renge na intwe. Kirene ngoja go chiriki kura chirochio ka henonde nairo tali nganga kinga macha bali 2 weeks chaira chimieti nyisita nje yango tebe ko nande nje suma piri mbuya mona seliba kafata ko wande kende tirangire namba yao aba fata mbabere bale tinkoru bere ibonya saa ta na gotobiora buna litwate betunga tuwe paradiso mwenyorete paradiso ngai fata ali bono tiganere moe egere babe babiri usebona waminto bia mona seliva gafata ai bono
Bono Jabason we Paris na bwabagaka no bwe bwabagaka yomo no lyo group 5 bona yomo no bwabangi no yomo injugoja mukuwa mororekane jugoja oya ayekora kanye kaisara sawa magambi ko barangerinde muzaziro tioito bakubwatera nase parish yaito na father in church Father Eric Aboko abarayi bonsi pibara abechingenjo chionsi asengenjo y'omugaka oyo ngenda atebe nga mwensi emwacha gotwara pore asengenjo y'omugaka oyo tware kubwatera n'oborayi obo n'ogosukiringana ria Nyasaye lakini otimokire n'ogotimoka nkoro gokwani abaye parish yaito n'abarayi bane mugaka tongita ikisaka tubugoroka bwase muri busaige sengenjo mwakora masikani mwacha kweni mugaka mwali kubwatera n'oborayi ina ere executive yane ye parish Mr. Ondori muno mosemia principal simanto muno mo secretary mata mwakemo amona abande natebire karibu nande mbiya mono Nyasaye gakobaira mogende buya kwani abaye parish yaito natebire mbiya mono kumanyakero gobwe parish ya Nyangoso Sabloni go senuri rabura biya mono sana biya mono Father abasasuti baito bonsi bara abagambi abarayi abakristo bonsi twaikira n'umuyogoyo tumeshukuru biya mono abagaka baminta abakatoliki asegasingiya biya mono ekwaya ase parish oyo iga no mugaka omonene oito ase ediocese tingokwana kare namuretera biya mono Father ase ribaga nchasa Marieta Samuel ongerio yobonchonga yona akabeiro monyakero gobwa bagaka egage parish ya Nyangoso tukanganya tukagenda ichuni magene parish ni gondo mochiama naenda ororo naenda seta ya sisi ito buna chiama ni atebire gondo mugachibwa bagaka biya mono ase ribaga asante Tumsifu Yesu Kristo. Njenguru Rebecca Kemo umunyakero wabangina ase parish vice chairperson ase parish council na kwana kale abarayi bali executive babangina barayiga mukango iga muro barosire bachire mbiya mono aya chisemo cy'omugaka Agustine ba ngeyibale Gasini nga yari Orio gasini ya isemo njira abori abagambi njugocha agagara nkoyo bwe gaba nawo kwananiga tokore nkoyo bwe abagambi njugocha abona abagambi njugocha nkoyo gaba nego kwane kore nare nkwa kware kuruga iga ware rubategera. Hello. Father, pia mono soko ngaribaga. Arori no mwate mankwane singjo yechingaki. Asibali batagete kumanya nyanchiri nkorokwa. Biotine gande tine gomwa abanyamari. Nyanchiri nande nyamwe yakoro ku Geoffrey. Imaite saba umwanga eralibageri. Nanyo edi accident umwako erire. Ono lendi kinanya ara wikanse kulusaina bakabono. Olengere ligole ninkubwe nande. Biya mono sama sabaino. Ana agokre koleke lisige kyabekirwa mabati. Kurutwa chage to machango likuru muinali nyombe liende. Bono tuikire. Fata nganchire nkwana linganele moiga. Ingwane lindi lina kyomwako yakara ruware litukoli tangani. Lyokorora serious ligatebete iga. Ngana nyorire nabuko boka mambia onyore chimioro chioncho gete chiro chimagega. Ubugima no bokong una muikaranste iga. Namba tu agateba
haujafa haujaumbika ubugima ubo kero kogenda keboriga boba isikoba naye bono next tinde ko boboy because I'm sure buna toleiga buna togosoka kurwa manyango yo muito seguruwe Grand Star wikacha totanganire twensi atotangane wese totangane so enchira na nyorite accident tinegene tena ruite kama nyitembi yande chigali bere chiga kana bune enkoba ngatoka tinigonyara gotenena tinigonyara kogenda iwasa abanyasaba bwate simono kero kuboka kwa mwakera biya kokorara kwa mwakera biya abana bamindu mwensi mbiya mono segasi mwakorete abana ko barasi WhatsApp biya mono na tenya sawa seni botambe. Asante sana wana airusie bicha bwangu bono auna abachokoro na abamura na abaise ai bono tiga bagambi bakwane kurwara twa indi mwagenda ai naye bari bakari changa yibale karija kurwara mongi na isara sagu bari bakari chagwani what bagambi bono linda abantu baminto gankurira twacha taikura nacha kurigia yo nacha gwakira nyamali okwaeli asama tukonsi amenyira sense abantu bonse babonyansiaga kurwalia maate nyakorokoro wikaga ya kebo nyanja itamo tegerera kirioboli abana ba nyamali tabatali ya bukabarambu muma bwatandurango bane ikababichwati igantigere bijali chikoboko tigango tebi tata isonege ntu kiamana tata akagenda magunkura akaleta babo munyibuli babo ndereye kwa amaega burunge kunango bemalera kainkia kanyabusa wonsi nabaye ko mwansembe mangencho etereri ono abantu baminto wontingo de kurangiria abantu baiga gotole kiribwibere igogo nkuba kwanira elinde inyite kindenda omongino joiga igo wakwarire uyahe wona naira abagambi kurwatwaga yega banekura manganayi bia bana fata asenge ncho chinga kitu na washukuru wote abagaka mbarali bali tayari bale gukora no mwaka nyamali please mo chairman na mo secretary inte pass yiyo moroche bagani barosire bagere kipindi katoke kore tafadhali very quickly bia mono mugambi seribaga ndubwate kiombe kya retiresi keguru kubonyanja self help group retirees mwako yo marehemu nero renge mlesi wetu yani patron igotima hata members sema kibagocha fatara poko tuavera kiara tuarwetera program mapema kile ba chirenga kisana chirinche chairman yabo in the moment na bande mbarororo kere tuarusirie member yetu buno mwaka nyamali tuwatege toro tokuru tia secretary nera kwane apando abepash. We are a group of 20 persons lakini rende babere batonyolire seo mugaka nyamali aro yo mobo. He was our advisor asabase bono mneke ombe ngutwara turi pasa toko spouse yaye tuatakate ne tuwa kwebicha kiera ngo na turi tuwa ebichengo tuwa nyerusu twanye beka segete akero yo mo itasirire na be spouse eraganie agenderie kiombe wose nyeta konyara tumwere chishia chirichio mwaga konyarure iwono enabasine ya mama uruchoro genderie kiombeke gose oichito kwa chishia chia kerurata kanga togochoini sa yamake mosese niwe nyamali is my brother is my father is my immediate neighbor salia tumwanjete amariye tose mwamurukire na batu sabiti amariye tayo biyamano arugaba biyamano retirees sechinga kie chiga abagani barosire twabare nirimbia mono mwensi bali mwacha siri tukuri arero senyange tigankali bisomuru tuburo gongoro kali bisaba gambe bakaiga tokore libagire biamano father serivaga biamano mugambia serivaga twanjira singi chisa muruti teberie tariri ngani limoiga kwa neli motokole
Biamono senior. Father biamono asogo twali bagiri. Na nche na agokire. Ndere nche no mabene. Mabene no muruti utimugete. Erieteri na ori konya kombwati. Oyonta tamokorai. Igona le goteba iga. Iga omuga koyo. Buna mwaso omuganoye. Omugano nyamari. Emiremeri asomerete. Father na kiekora utininiga. Na kiegera igalengi plana. Abagambia bonsi buna barabo basiga. Chisa location bako gambira. Chi location bako gambira. No mugaka nyamari. Omugaka bwenge ncho tunamushukuru. Pili. Omo secretary omo itona kwana buya sana. Oyokoro kwa omugaka ontere. Kakichinga kiechiga. Omuntu okoro mu Kenya. Omuntu okoro mulimi analia. Yona ale kubuli abajumba baitu bale geti. Oba senate toito. Abagambi baitu bechi ward and directors bechi chai. Gaki asetwa ikire bacha bagende baligereri father ekere baligereri amangana twarochi obotakambo basigocha somulimi bwechae asegusi ekiagera okwo na kwokorera na okuna kwo wachora barayi kwayo machache nyasaba sini mbuya mono wa fata selibaga fato yo no moiguane oyo moiseko minto mbuya mono fata sogoto somia mangana maya na inda abandi tu ayabwatiri gotoko enda njamarieta na nkuru kwa Linus Choka metie nyebere ya etire na kabeiro muruoti mu senior chief o itibo location sameta sub county bo basi ya maate so bo mugako yorarire na retire abano njende senior citizen ona icha gotena mone family yo mugaka chuma ase tato mwabo mwanja amona abande na acha gotenena amone family yake ana sobo kode kyo yokuwa na aga oteba na acha tumichiri 10 chicha ke kanise ena acha gotenena mono musani one bwana Isaka Magena oro mochokoro bumugako yorarire igago koro bisi ya statistics and planning igante betinga umugako nero murigete mugako yo personally tu amanyaine na ndale ngo muntu muyafata muna wateba tabwate ke wange karare goja mate ari kongeti tuagenda onyoko enda sobo mate tuenda kulia nyane nyangi ero tuenda nero umuntu gochio karangeri umugambi gochie nyangi abantu bande bakorangeria abagambi gochie kina yono mugako muyole mbia mono sana sini asante sana mbia mono senior former councilor Ripati Manyange onyago chaiga anje digante be pola se family yo mugako raire jira kwaniru njira mwakorenga bwa masikani twabera nera matuka mange tokabera se bikaranse binge asenge njo yinara nanje tiganjiche mwakero kwa eri njengo kwana njoni nyaega umusini achieve na location timbwati ya mange aya nyangusu dispensary babwate paasa asumugaka abo mochiamani asa matuka mange father paasa Eric biamano father Mogambi abali mwensi mwacha gotoreresyo mugako minto Augustine nyamari matuka manga asenya gitari eri yetere matari nere ne yemo yabare korera lituka selituko komiti yane mbarengo abantu batatu kagero mugaka ero totigire gete nebirero biaye binge igare goteba abantu baruarigwe I'm happy ndugu yana Alfred kagere gasi ya chagete kwaroje mna lidio mugaka akorera kwara tete CSR in fact yare konyare kana nyagitari eriere e committee yane mongina Evelyn amono mugaka Daniel ndio hawa ambao tumepaki na wao chief mtaona vile tutafanya hiyo kazi twensi to nkorera tore kiagera mugaka atutigete bagotanga atutigere to bochuti koboko kenenge yo turakora lakini nyagitari ero wetera Alfred
nomo MCA nyagitari inkoerere abana kamati bana please aki umuntu bwe ko yomongaki oyo Daniel Biyamana Evelyn Sageni mwana kamati wa Nyangusu dispensary. Daniel Ayuma mwana kamati Nyangusu dispensary. Thank you chief. Sawa Nyangusu dispensary morole mna mogokora. Father ngajire kwa na mangana abere tu asenge nje chinsa kindly. Abairi n'abasani bo mugaka nyakorara Mr. Gastin Nyamali na arorire ngo tuberere tule ntororeka na ndonse ekora Nyamali was my mentor by the way. Nyamali ta akorete gasinera Korunyamira he was my boss na nja gantika rero ngo kore county here next ga Naroko county just a moment oyo ono mochokoroye twalengene robis na kwa na wani watu nje naisha kamagena Nyamali sokoro yane nane Nyamali akandika nane twakore gasinere ngo Nyamali no munya ko kwa nere munya motogiga na baro mbyang na rengi biyamo Father. Father samaskani yo mwaka Nyamali ebintu bibere entege tangani na mangara nyagitari Mr. Mwancha no manyete buna mwaka bero ko yerwanerera twakwana no MCA ngasege ento tora tigerwe na itukorwe county ne nyagitari na onye kwagachwa abananji bagosabe igorwe ringana lya kabere twajagete project ya junior secondary ase school yetu ya Bonyancha asomugaka renga key member no mwarimu Geoffrey tafadhali asamaskani ya ubabere twegwana thino moisimi wanga ewiki gocha toro na nene kamati area mwako yotoere project ile taraera pia mano Father. Ono tia injugoje bone gavan soma bona Marieta ayo basi abaiga na uba toere gatoro St. Michael kanisa yega mbaru ya shilingi 13,250 nyang'au bisera na atomete shilingi 9,400 Geoffrey Okindo na arua shilingi 1,000 Elkana Onyando 1,000 Mrs. Ogata 500 Kennedy Kiana Abusa shilingi 500. Asante. Mbiyamono Father ase Marieta ngoroku Akanga Josephat Bugakanga ngoirali bageri gotebie familia Mwanja the entire family from church bakaga pole sana na enatena siri bageri kwa niaba ya Wanyagitari Bakisi County ase the Mwanja Dr. Anitare Dr. Ronald Chumare goteba pole sana igo ase healthcare workers kwa niaba yabo na tebele pole ase familia ya kabere natumu na Honorable Akanga who is my brother oteba moletere chiribuchia sana goteba pole ase familia na boy ga goteba mole na baro mole nare ne familia na boy go oteba mumunyole 2027 na boy go na tigere machuki na mwaka yo 2027 bono nere arabu tumakweralia omwana na rum yasana ole se familia ya nero boleti obu MCA is a very good young man kindly bono toka ruase Peter nere tokwa mbiyamono na yasaba seseni mbiyamono sana mbiyamono Father asogo to ali baga ingo jiko kwana mangana masini ni okoba abantu barosire Father dara kwana yagabana family yaira neri ngambu ya mono dara bakwane toira neri ngambu ya mono asa matanga abeire yeri tukolia lero na kubwa mona abantu barugura asogo tubwatesia ekera twango tokatore twaremeiro na batu wango gwaka abana ba minto barugura na bali ba mate na ba mante batoetanaine onyora nga chibesa ngo tumuchire ekiara oburwire bwato gasite butare ngo to ano aichitageka koyana lakini rende goeterese chinguru cho monene tuatemete family ne isanegete na ba matemba isanegete ng'abantu batemete kutigarendo oburwire nabo bwato bwete eywe kwaro ng'akonyomo monene oikirenga kya koira omusomboye ngireri bagalinde wakera ng'a abairi
bechingencha wao mwatubwate siri abasani mbuya mono sana bali ba Nairobi, Nakuru, Kisii, Nyangoso na abandi abange ntanyore bona iga mwatubwate siri nande tukwira ninga mbuya mono nande mbuya mono egendo kende ndachi goteba nkeringa Beyonce P akaimo kubwatira na kene geokera asinye ikiano ekero mugaka arenge korusu Kisii gochi Erigon Few egari yatogete botuko korwa gochi Eldoret nabo muntu akoirange chinsa isato lakini egari nkaete ire tange enseyemo ibere iga yaikire tukanya tuganyire aja korwariwa lakini nemno burwere bwatunyorete iga egento ndachigotebeke monkeringa igo nachire raini ya gavana no arenga moroko ga father na barenge no kugania rore father lakini endo kiabete tukachugwakera father tukanyora ngochire esabari etanenge kunyarekana mumire akarie iranga ngochare rero lakini endo kiabete ikare tuwa kwana bano mambi ante inga haki narangeri uninje ngoenda migori ngigoresho eriarenga onte bibintu bibere ritanga ningakere abana bali bago gukora amatemu mbuya mono nandi mbuya mono mwaikire ikigwango mochi kora amatemu ino ekonyarekana musabirwe nere nade tayari nagendete kubasabira mukore amatemu ino moete ekina kitoko basabira na kieki kaba natebire ingiche abali mwarenge moina aligoro nakwanire bintu bitatu ekere twakwanete kanisa naro chaga tayanga atebigunga inki gitakeire ekere mwatebire at least your planner can give us a breakdown nchiro omate nchiro obiri akanire neraro lenki agwakana igota bugati bokongwe kinacha akore egento kende egetikia Nyangoso atebete ngatete ukebwat mune kunyalikana keremwe kerosugwe mune stadium mwenke ekonye abantu baituga amache narariete iragocha mata bono iga na instructie minister ebwatie manyanga inki kegere tamacha yatara koraki ataraika ese dispensary otebe gente ke mokerega tari korurumu no ensinini aye komitierianda okay ese vale ikiaba aruete metinyene enyagitari erie kore because already abanyagitari bagocha Nyangoso babekiru kando they have been set aside by Nyangoso ba chake gasi egere because yo mugaka oyo narerete bakita ikayomo bakekiripungero aroche atengo maene nyagitari etigatonye kore kate sio mugaka oyo igero kokurwere within 4 months orio aire na aire chibesa na aire kere tindo jegenta ta korire nyagitari esa matuka yo airu atara akora I think kubanga tole no e minister icho erorenga ingi ya chakire mosingi ngakyo chakire egere tubwatera neso kebuya abantu baminto amangana na mangaro story njiro chinyinge lakini bonaga agoteba nere musabirani fata na kieki atagiteke nene mumusabire ekiagera mbali baengo tanga bataite ba mwembichi bono ndochi na babo abakora na babo bwate chimbeo chimbe igo gweiterera amasaba y'abantu baito na rondo jatokonyire tugoteba iga tubwaterane esa magosare totebani muno mubasi muno munyalibali muno mumachoge ne chinyumba chinde egere tuski Kisii county yaito aya asechi pesa naruete 50,000 agateba chibesa icho kiara tuboritia ng'ombe irenge ko tukamutega ng'ombe nere ya 50,000 agateba tiganye yakane yona aruete morogoba no chire no mwana oyo mobumochi ngochirutore nchibwati bako ngwechi cho chinkachire fata tingo kwana wetani igo
inkaitenga okoba abantu barosire tigange abana bachita gekaiga bateberie ogendi okorumage. Father. Abuge. Njekeria. Niko katikati eh? Boderia esa television ya beru bora wakusi amane sengima kurwa ekenyoro kyabo munyasiaga Boderia esa television ya beru bora wakusi amane sengima kurwa ekenyoro kyabo nyanja me yabo nyasiaga nyangusu sub county ama sub location sijazoea hapa. Boderia esa television ya beru bora wakusi amane sengima kurwa ekenyoro kyabo nyanja unyansiaga kenyoro baba tigankole pole nasa rugabira esa ulindara ndara saya. Boderia esa television ya beru bora wakusi amane sengima kurwa unyansiaga nyangoso sub location me yanyamacha sub county me yakisi county oyo no murario ino sagini kerose Thomas. Ukiona esa television ya elea ujue miundo na utangazaji walioshamiri katika taaluma ya uandishi na utangazaji. Hadi Broadcasting House, Etaya House, Kisumu Road, Nyamataro. Kwako studio. Yankanganya gakia bantu bamintu saulie kenyole ketina letia mono. Ya, ineta ayale ngakregese 11 pimo yatengereza 2. Thank you so much. Kuya kabisa. Bono family introduction. Biamono, kwanza ningependa kuchukua wakati huu kuintroduce familia ya Mzee Augustine Nyamari. Halafu niongee baadaye. Huyu ako hapa anaitwa Lydia Kwamboka Nyamari. Ndiye ananifuata, ako Chief Nursing Officer Nakuru. Watoto wake wako hapa. Huyu anaitwa Ramek. Huyu ndiye amemfuata anaitwa Milton. Huyu ndiye mke wangu anaitwa Catherine Kwamboka Bibi. Huyu ndio kijana wangu wa kwanza mkubwa anaitwa Marak Tinega. Anafuatwa na huyu anaitwa Ishmael Kichana. Halafu huyu ndio mdogo anaitwa Julia Nyanchoka. Huyu ndio ndugu ananifuata mara ya 3. Anaitwa Job Nyamari. Mke wake ndio huyu anaitwa Diana Nyaboke. First born wake ndio huyu anaitwa Joy Nyamarere. Halafu huyu anaitwa Joan Mura. Huyu anaitwa Jones Mbati Matagi. Huyu ananifuata mara ya 4. Anaitwa Roda Nyambeki. Mtoto ni wake anaitwa Vivian Kemuma. Na huyu anaitwa Stefan Bosbori. Na huyu anaitwa Hilda. Huyu ndiye kitinda mimba anaitwa Gladys Mora. Na huyu mtoto anaitwa Oseve. Asante sana. Okay. Kwanza kabla mama hajaongea, nami ningependa kuchukua wakati huu kuwashukuru sana Father, tunakushukuru Father Nyanchongi Abuko, tunakushukuru kwa kuwa na sisi tangu tulipopata huu msiba. Viongozi wote wa kanisa catechist, viongozi wote wa kanisa mbalimbali kuanzia Nyangusu Main Church, SDA wameshirikiana na sisi kwa kazi. Tulikuwa na kazi sana nyumbani. Mzee alikuwa na wageni wengi sana.
lakini tangu for the last 2 weeks since mzee alipokufa, kanisa mbalimbali zimetusaidia sana. Tumekuja kuengage chef wakati huwa siku hizi mbili za mwisho ndio tulikuja kuengage chef. Lakini hizo siku zote kuanzia mambo ya kuleta maziwa, mboga, unga, kila kitu ndio walikuwa wanashughulika. Tunawashukuru sana na muendelee na huo moyo. Pia ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru wenzetu kuanzia Alfred Juma, Charles Tinega, Dr. Charles Tinega, James Tinega, au tumesafiri nao Christopher Chuma, safari ndefu tangu mzee alipoanza kusikia vibaya. Mimi nafanya kazi Nairobi, lakini hao ndio nilikuwa napigia simu namwambia mzee amesikia vibaya, wanakuja wanamchukua kutoka hapa nyumbani wanampeleka hospitali, anaenda natibiwa. Na tumekuwa nao kuanzia Oasis wakati tulikuwa referred kisi ya amenity, wao ndio walikuwa na organize, hadi wakati tulipoenda Eldoret kupitia our niece Anita ndio waliturifa kuelekea Eldoret penye mzee alienda kupata matibabu. Pia ningependa kuchukua wakati huu kuwashukuru ma in charge director. Vile mumeambiwa, mzee alikuwa mtu mkarimu na mpore, na ni mtu alikuwa apendi kujionyesha. Hakukuwa anapenda kujitambulisha ati yeye ni mtu alikuwa mega sub province akakuja huku nyumbani. Sina mengi ya kusema, wacha niwatie my mom na yeye wapatie asante. Asanteni sana na muende salama. Our father, our sister, our catechista, ekwaya, abakristo bonsi na bonsi abairi na abasani abacha kutusangesio omoyogoyo bw'omwanchione nkubakwani mbia muri mwensi. Tindo jinga ni menta amange aseng'encho omwana okwanire onsi muna mwatogirie omwanchione na barenge igo omonto omwororo omuya korunyomba mono mpaka isiko tabwate bakong'u bonde bwensi ase family mono korunyomba minto nche twagache twamo 1974 twana gotwara bakong'u bonde bwensi igo twanchaine utatiga bono muna yaikerete iga mwanchione ochire mbwate liyanda linene kurende gwetera asa amasabo mwang'eire mwankoreire endoche nangonya gotwara ande oboremu nande mwarora omorayi oito nachaga ekera arangeria ababoraka bonsi ontebi nanche nchoini ekeombe ekio nanyora nigo barabange bono nanche nabo ngotwara oboremu ng'a ekeombe ekio tigange choini nanche ntwara oboremu na abana Nyasaye ang'eire omwanchione antigeire tibabwati bokong'u nabo bwekaine tata omwabo. Bono nimbwate ogosemeri ng'a nimenye buya ekero moragenderere gonsabera na kobua mono omwanchione buna arendete ekanisa ararire omomanyete Nyasaye na inche Nyasaye nkonye ndende okwegena kwane toje koumerana n'omwanchione monsabirani bokong'u okwegena kwane nkonyegeriwa omwana buna akwanire ngochakera koiraneri mbuya mono korwa abana bane both ababamura baminto ababaiseke baminto ababamura baminto batobwate sirio omosigo orenga omonene ekenyoro gionsi abairi n'abasani
ntwale gocha kunyara amanganaya lakini gwetera ase chinguru chia Nyasaye agakuna kero yomo amanganaya aerire etokwira ni Nyasaye mbiya mono nande ngoteya antu baminte kero mosigo obwatire omonto oro omokong'u ekera abantu turabwaterane kende nkeyo kerege kong'u chikanisa chiaito chionsi Catholic SDA ayimu atokoreire Nyasaye orabairaneri nande motwara omoyo yoyo twabwaterana ekero obokong'u bwachire kuno omwana akwana abageni bomogaka nabange barenge lakini tingoreti nonya ne ching'eni gose ebituma gose kende ekanisa nigo yare gocha onye Catholic egocha yacha ne ching'eni ne ebituma na kere egento nande basietinga nande bageni bomogaka bono gaki nkobairaneri mbiya mono nande mbiya mono abana baba mura baminto togendere kubwaterana ase omoyo yoyo mbiya mono sese ni gufata mbiya mono ase bionsi. Aya sana bono naro gweta kwane okumimore moka igoro bona nabo basta naso mwana asoma mtakatifu Leo tunamzindikiza huyu ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyokuwa na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakao tukuka na roho yake ingie katika raha ya milele. Tunakuomba Bwana umpokee huyu ndugu yetu Agostino katika uzima wa milele, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Na sasa tuandamane pamoja kwa amani, tumpeleke huyu mwenzetu makaburini, tuatumaini ya kwamba